Mĩhang'o-inĩ ya kũmatha kura rũgongo rwa bũrũri ĩrĩa ĩhungurĩtie mũgithi wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance matũra-inĩ ma Elwak, Mandera taũni na Takaba nĩkuo ciĩranĩro cia kũgacĩrithia ũgitĩri cirutĩirwo. Usalama itarudi hapa, tunajenga mabarabara vizuri. Mambo wale ambao wanavamia wa Kenya kwa barabara na kushika mateka, siku yao imehesabiwa. Odinga anyitĩrĩire atĩ gũkinyanĩria mĩhang'o ya ũthii wa na mbere na njĩra ĩgwete nĩyo njĩra hũthũ ya kũnina mathĩna marĩa makoragwo magũmĩire rũgongo rũrũ. Mambo ya usalama, tuhakikishe kwamba usalama imerudi hapa, mpaka tutafungua hapa ili watu wakitaka kuingia Somalia wanapita kwa mpaka sawasawa. Tunaelewana vizuri? Tutafungua mpaka kati yetu na Somalia, tutaweka security pale, watu wakitaka nini wanapita hapo, sio mambo ya magendo, sawa? Serikali ya Raila Amolo Odinga itadumisha security kwa kila pembe ya nchi yetu. Ndivyo mambo yenu ya kila siku iendelee bila matatizo. Ũhagũku wa ũgitĩri ũcũngĩrĩirie arimũ morĩre thukuru cia gĩtarũ gĩkĩ, noguo arutwo makaga mweke wa kwamũkĩra gĩthomo ũrĩa kwagĩrĩire, no rĩu Odinga augĩte atĩ arimũ makĩria nĩ mekuongererwo kũnina thĩna ũcio na kwambatĩria ikero cia mathomo. Jenga kiwanda ya kutengeneza simiti kutoka kwa hili limestone ambayo iko hapa. Serikali ya Raila Amolo Odinga itadumisha security kwa kila pembe ya nchi yetu. Nyinyi mmekuwa sehemu ya watu ambao tayari wameamua milioni 15, sema 15 milioni, sema milioni 15. Nyinyi mmekuwa sehemu ya watu milioni 15 ambao wameamua kumpigia Raila Amolo Odinga. Mũthenya wa rũciũ nĩguo Raila Odinga erĩgĩrĩirwo kwambũra kambĩ ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance ya kũmatha kura kaunti-inĩ cia rũgongo rwa bũrũri, mĩhang'o ĩrĩa agatirihĩra mwena wa Wajir. Hii nchi yetu ni nchi ambaye tunataka kila mtu apate haki yake. Kuna shida mingi pia ambayo Waislamu na Wasomali wanapitia, mambo ya extrajudicial killing. Wale watu ambao wanapotea kiolela, lazima serikali ya baba ikiingia lazima ikomeshe. Si namna hiyo? Kienda Ukambani sasa ni ngome ya baba, Kikuyuni ngome ya baba, Wamasai ngome ya baba, Magharibi ngome ya baba, Nyanza na Mandera. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.